Yesu ashimwe. Praise Jesus. Imana ishimwe cyane Amen. uko tanze uyu mwanya wo gushima Imana. I thank God for this time. Kuba tanzi nitwa NTAKIRUTIMANA François. My names are Francis NTAKIRUTIMANA. Imana ihabwe icyubahiro. May God be glorified. Mpagaze hano nshima Imana ku bwa korali Sweet Aroma. I'm here testifying on the behalf of Sweet Aroma Choir. Mvuze mu magambo make kugira ngo twihute tanga akanya. We'll be brief to save time. Ndahera ku itariki 17 dukorana inama n'umushumba mukuru. So I will be testifying based on the meeting we had on 17th. Ari kuwa kabiri. It was on Tuesday. Twadufite ibikorwa bitandukanye twumvaga byabaho muri uyu mwaka. So we had many plans to be executed in this year. Ndetse n'imihigo nyinshi itandukanye mu bijyanye. So many pledges. Mu bijyanye n'ibyuma bya korali by'umuziki ndetse n'ibindi. About musical instrument. Twasabye umushumba ko agomba kudufasha mu bijyanye n'ubuyobozi bwa korali. We also asked the pastor to work or to help us in terms of leadership of the choir. Ubwo no kuvuga ngo twari turi kumwe n'abashumba babiri ariwe Pastor Bwenge na Pastor mukuru Pastor Ko. There was our two pastors, Pastor Bwenge and the senior Pastor Ko. Ntatinze rero ubwo kuwa gatanu nibwo bahise baduha umwanya wo gutora kugira ngo tubone ubuyobozi budukurikirana. Last Friday they gave us the chance to choose to elect a leader. Yagenze neza rero. It was wonderful. Uko Imana yabikoze nuko nyine. The way God did was so. Muri icyo gihe nagizwe perezida wa korali. And I was elected to be the president. Ubusanzwe ngewe ntabwo nkunda kuyobora ahubwo nkunda kuyoborwa. Normally I don't love to lead but to be led. Komba numva ntabishoboye ndi umunyantege nke. Because I think I'm weak and I'm unable. Umva ndetse n'ubwenge ntabufite ariko bufitwe n'Imana. And I feel Uwiteka niwe bwenge bwacu. And I feel like I'm not wise but God is our wisdom. Ubwo nabaye perezida wa korali, Mama Baba wa vice perezida wa korali. That's how I became a choir president and Mama Baba was elected to be the vice. Mama Mbuto yabaye secretary comptable wa korali. Mama Mbuto was elected to be secretary and treasurer. Tugira na directeur technique ushinzwe korali. And we also elected the technical director. Mu bikorwa by'umuziki mu kuririmba niwe mutekinisiye wacu. In terms of singing and music issues. Sibomana Diedone. He is called Sibomana Diedone. Okay, murakoze cyane. Thank you. Ibyo bikorwa byose ntabwo twabishobora twenyine. And alone we can't do all the things. Urumva kuyobora ibikomangoma. And you can understand how to read the to read the princess of the king. Umeze kudusengera Imana rero kugira ngo idufashe muri byose. I hope you keep praying for us so that God will help us in everything. Kubw'ibyo rero twarahize n'umuhigo wo kugira ngo turebe uko twagura instrument. In addition, we pledged to buy the instrument. Ariko twarahize turavuga tuti Imana izadufasha kuko twahize birenze imbibi zacu. So we pledged beyond our ability. That's why we
we have hope that God is the one to help. twumvaga mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kugiye gukurikiraho nyine, So we want that the February of this year, dukeneye miliyoni zirenga 3 we gather like 3 million. kugira ngo tubone uburyo tugura piano nini ijyanye n'abaririmbyi b'abanyamwuga nyine. So that we buy a quality piano which is worthy to the professional singers. Bijyanye n'abaririmbyi ba mbere mu gihugu cyose. And you know, we are the best in the whole country. No kuvuga ngo mu kwezi kwa kabiri. This means in this month of February, ibyo byuma turabishaka hano. So this means that we want to see all of those things, those materials at this place. Ndumva rero natinze mbashimiye mwese. Without taking much time, I thank you all. Uwiteka yabahaye umugisha. The God, the Almighty, had blessed you already. Kandi yabahaye byose. And He had given you all. Murakoze cyane Uwiteka komeza kuduha. Thank you.